Igoma, umunyamabanga wa SADC yasuye ingabo zayo zoherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho mu Burundi hashyizwe izindi ngabo nyinshi hafi y'umupaka w'u Rwanda. Aimable Karasira yageze ku muryango w'urukiko akuramo inkweto ku mpamvu yasobanuye. Mu nkuru zacu twabateguriye tubafite n'ingi ivuga ko i Kigali mu Rwanda abakodesha ho kuba bahangayikishijwe n'ibiciro by'ubukode bikomeje gutumbagira. Amakuru yacu mu buryo burambuye ni mu kanya kure. Amakuru yacu turayahera mu Rwanda. I Kigali abakodesha ho kuba bahangayikishijwe n'ibiciro by'ubukode bikomeje gutumbagira. Bamwe mu batuye mu mujyi wa Kigali baravuga ko ibiciro by'ubukode ku bakodesha inzu zo kubamo bikomeje gutumbagira kuri ubu kubasha kubwigondera bikaba bigoye. Ni mu gihe leta y'u Rwanda yatangiye gahunda yo kugitanga ubufasha ku bafite imishinga yo kubaka inzu zihendutse zigenewe guturwamo hagamijwe gukemura ikibazo cy'amacumbi mu mujyi wa Kigali no mu yindi mijyi ihunganira ahenze, ariko abaturage baracyagaragaza ko inzu zo gukodesha zihenze cyane. Umuyobozi ushinzwe ishami ryo guteza imbere amazu ahendutse mu kigo cy'igihugu gishinzwe imyubakire Rwanda Housing Authority, Leopold Uwimana, avuga ko biri gukorwa bafatanyije n'abashoramari ariko na leta iri kureba uburyo nayo yabigiramo uruhare nk'uko iyi nkuru dukesha Isango Star ivuga. Ati gahunda y'amazu aciriritse hatangiwe amazu yo kugurisha, ikaba ari gahunda yatangiye muri 2016 na 2017, aho kuva icyo gihe hari imishinga itandukanye irimo kubaka amazu amenshi nararangira, ariko mu gihe cy'umwaka hari amazu menshi azaba arangiye abantu bakabona amazu yo kwigurira kuri gahunda yo gukodesha. Leta irakiga uburyo nayo yabigiramo uruhare, ariko ni gahunda itarasobanuka, itarafata umurongo. Mu rwego rwo gushakira igisubizo iki kibazo kandi hashyizweho amabwiriza ya Minisitiri w'Intebe yerekeye ubufasha leta izajya itanga ku mishinga yo kubaka inzu zihendutse zo guturamo, yasohotse mu igazeti ya leta yo kwa 21 Ukwakira 2022. Muri abo mabwiriza hagaragaramo ko mu bufasha leta itanga harimo gutaka ibikorwa remezo cyangwa byombi hakurikijwe imiterere y'umushinga. Imibare yerekana ko abatuye umujyi wa Kigali bakomeje kwiyongera, ndetse ko mu mwaka wa 2050 hafi miliyoni enye z'abaturage aribo bazaba batuye umujyi wa Kigali. Dukomereje ku makuru ari kuvugwa mu karere. Mu Burundi hashyizwe izindi ngabo nyinshi hafi y'umupaka w'u Rwanda. I Burundi nyuma y'ijambo Perezida Ndayishimiye yavugiye Kinshasa, mu kibira hoherejwe ingabo nyinshi n'intwaro ziremereye. Ubwo Perezida Ndayishimiye Evariste yaganiraga n'urubyiruko i Kinshasa, yarusezeranyije kurutera inkunga maze hagakurwaho ubutegetsi bw'u Rwanda. Amakuru dukesha umunyamakuru wa Rwanda Tribune uri muri komine Mabayi avuga ko mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere igisirikare cy'u Burundi cyajyanye intwaro nyinshi ziremereye ndetse n'abasirikare benshi mu ishyamba rya Kibira. Umuturage utashatse ko amazina ye atangazwa yatangarije umunyamakuru wa Rwanda Tribune ko abo basirikare ndetse n'izo ntwaro zigiye kwiyongera kuzari zimaze iminsi zijyanwa mu ishyamba rya Kibira nyuma y'uko Ndayishimiye afashe icyemezo cyo gufunga umupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Abantu batandukanye barimo n'abarundi ku mbuga nkoranyambaga baranenga imigirire n'imikorere ya Perezida w'u Burundi mu bibazo by'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, bakavuga ko uburyo arimo kwitwara bigaragaza neza ko guha icyerekezo igihugu cye byamunaniye, maze agashakira ibibazo aho bitari, ashinja u Rwanda kuba ikibazo ku mutekano w'icyo gihugu. Nyuma y'ijambo rya Ndayishimiye yigamba kuzafasha urubyiruko gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, abasesenguzi mu by'umutekano bagaragaje ko kuba intwaro ziremereye ziri gushyirwa hafi y'umupaka w'u Rwanda byerekana umugambi mubisha wo gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Iyi ni inkuru dukesha ikinyamakuru rwandatribune.com, ni inkuru yanditswe na Mucunguzi Obed. Tukiri mu karere Igoma, umunyamabanga wa SADC yasuye ingabo zayo zoherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika yo mu Majyepfo SADC watangaje ku cyumweru umunyamabanga wawo Elias Magos yasuye ingabo zawo zoherejwe mu mirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. SADC ivuga ko Magos ukomoka muri Botswana yari yaje kwishimira no kugenzura uko ibikorwa byifashe. Umutwe wa SADC kugeza ubu ugizwe n'ingabo zavuye muri Afrika y'Epfo, Malawi na Tanzania, waje gufasha ingabo za Kongo mu mirwano no kurandura umutwe wa M23. Abagaba b'ingabo za Afrika y'Epfo, Tanzania na Malawi ziri muri SADC. Hagati aho
umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko kuri iki cyumweru ihuriro ry'ingabo za leta n'imitwe ifatanya nazo hamwe n'izi ngabo za SADC bagabye ibitero bigari ku baturage mu duce twa Mpati na Karuba muri Masisi na Kibumba muri Rucuru. Kanyuka avuga ko ibi bitero byifashishije indege za drone hamwe n'imbunda za muzinga zirasakure nk'uko iyi nkuru dukesha BBC ivuga. Iyi mirwano yo ku cyumweru yaje guhosha mu ijoro rishyira kuri uyu wa mbere, gusa yatumye abasivili benshi bava mu byabo barahunga cyane cyane mu gace ka Karuba nk'uko amakuru agera kuri BBC abyemeza. Uruhande rw'ingabo za leta ntacyo ruratangaza kuri iyi mirwano ku cyumweru, gusa amwe mu makuru yatangajwe n'abazishyigikiye avuga ko inyeshyamba za M23 arizo zateye ingabo za leta n'abafatanyije nazo. Muri raporo yazo iheruka, inzobere za ONU zivuga ko ingabo za Kongo zifatanyije n'imitwe irimo FDLR iya Mai Mai itandukanye yahujwe icyitwa Wazalendo n'ingabo z'u Burundi. M23 ivuga ko ubu n'ingabo za SADC ziyongereyeho. Ziriya nzobere zivuga ko M23 ifashwa n'igisirikare cy'u Rwanda. Kigali na Gitega bihakana ibivugwa n'inzobere za ONU. Abasesenguzi bavuga ko hari impungenge ko intambara ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zishobora gutera ubushyamirane bukomeye kurushaho mu karere k'ibiyaga bigari. Turacyari mu karere. Imweso rwabuze gica mu ntambara ihuje M23 n'ihuriro rya FARDC mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 22 Mutarama 2024 mu gace ka Mweso hafi n'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habyukiye imirwano hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za FARDC ndetse na SADC. Nk'uko bigaragara ku rukuta rwa Twitter rw'umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko iri huriro ryagabye ibi bitero kuri abarwanyi ariko intego yabo ari ukwica abaturage no kwangiza ibyabo. Yagize ati ihuriro rigizwe n'imitwe yitwaje imbunda ifasha FARDC kurwana FDLR, abacanshuro, ingabo z'u Burundi na Wazalendo na SADC bagabye ibitero mu baturage baturiye Mweso no mu nkengero zaho. Yakomeje agira ati M23 ikomeje kwirwanaho mu buryo bwa kinyamwuga irwanirira abaturage n'ibyabo. Hari amakuru avuga ko muri iyi mirwano FARDC n'ihuriro ryayo bataye ibikoresho byinshi nyuma y'uko M23 yirwanyeho ikabacanaho umuriro. Ni imirwano yaje kurikira iyabaye kuri iki cyumweru ejo hashize mu duce twa Karuba no mu nkengero zaho no muri Kibumba. Ibyo bitero byavuzwe ko FARDC yakoresheje za drone n'indege z'intambara. Abaturage benshi barahunze bava mu byabo bahungira ku bwinshi mu bice bitarimo imirwano, aho bivuga ko bahungiye muri Rucuru abandi berekeza muri Nyiragongo. Ni mu gihe kandi iyi ntambara ikomeje gushyirwamo imbaraga n'ingabo za SADC nk'inararibonye mu rugamba rwifashisha ikoranabuhanga. Ku musozi w'amakuru yacu turabagezaho inkuru nyamukuru. Tunyarukiye i Nyanza ni mu ntara y'Amajyepfo. Aimable Karasira yageze ku muryango w'urukiko akuramo inkweto ku mpamvu yasobanuye. Aimable Karasira uzaramba alias Professor Niga yageze ku rukiko arinzwe n'abacungagereza babiri. Umwe muri bo afite imbunda, yari afite akajerekani karimo amazi mu ntoki, afite akadeyi karimo impapuro ndetse na Bibiliya, yambaye ishapure mu gatuza n'isaha ku kaboko. Akigera ku cyumba cy'urukiko asanzwe aburaniramo ku muryango neza, yahise atereka hasi ako kajerekani karimo amazi akuramo inkweto zo mu bwoko bwa bodaboda yari yambaye. Umwe mu bakozi b'urukiko yamubajije niba kwambara ibirenge mu rukiko bitari kumubangamira. Karasira nawe mu gusubiza ati hano mu rukiko harakoropye, harasa neza, kandi ubwo mperuka ubushize nabwiwe ko nitwara nabi hano, none ubu ngomba kujya mwubaha nko mu musigiti cyangwa muri shapere gakoramo inkweto. Aimable Karasira yaburanye yambaye ibirenge. Inteko iburanisha Karasira igizwe n'abacamanza batatu n'umwanditsi w'urukiko binje mu rukiko ruha ijambo ubushinjacyaha ngo bukomeze ikirego cyabwo. Ubushinjacyaha bwafashe umwanya bwereka urukiko amashusho nka kimwe mu bimenyetso butanga burega Karasira, aho yagiye atambutsa ibiganiro kuri YouTube channel zitandukanye. Habanje kurebwa amashusho yumvikanamo akanagaragaramo Karasira Aimable n'umunyamakuru Agnesi Uwimana Nkusi. Muri ayo mashusho ubushinjacyaha buvuga ko Karasira ubwe yumvikanamo avuga ko jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 itateguwe kandi FPR
irwana itigeze ivuga ko jenoside yateguwe. Ayo mashusho Karasira yavuzemo ko ihanurwa ry'indege y'uwari perezida w'u Rwanda icyo gihe Juvenal Habyarimana yabaye imbarutso ya jenoside yakorewe abatutsi. Ubushinjacyaha buti ubwabyo harimo icyaha cyo guhakana jenoside kandi bigaragaza ko hanarimo icyaha cyo guhishingiro jenoside. Ubushinjacyaha bukomeza buvuga ko Karasira we ubwe yavuze ko FPR itavuze ku itegurwa rya jenoside kandi na Tito Rutaremara ni umunyapolitiki uzwi mu Rwanda yabyemeje, ariko ngo si byo kuko hari raporo zitandukanye zigaragaza ko mu Rwanda habaye ibikorwa by'ubwicanyi bwakorerwaga abatutsi kuva mu 1990. Urukiko rwahise rusaba ubushinjacyaha kugaragaza ibimenyetso by'uko FPR cyangwa ubu Tito Rutaremara ko baba batarabivuze cyangwa barabivuze. Ubushinjacyaha mu gusubiza buti ubwicanyi bw'abatutsi bwakorwaga na leta y'uwahoze ari perezida Habyarimana kandi byanaganiriweho aho hicwaga abatutsi bitwaga ibyitso bya FPR. Gutegurwa kwa jenoside byaravuzwe, uwabivuze abihakana yazabitangira ibimenyetso. Karasira yahise yaka ijambo ararihabwa, abwira urukiko ko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ayemera kandi ko yateguwe ndetse inamutwara abantu be kandi ubushinjacyaha butazagorwa ahubwo yazabwereka n'ibindi. Ubushinjacyaha bwakomeje kwerekana andi mashusho buvuga ko ari ikimenyetso aho humvikanamo nyakwigendera Ntwari John Williams wari umunyamakuru aho yagendaga abaza Karasira ibintu bitandukanye. Ubushinjacyaha buvuga ko muri ayo mashusho humvikanamo imvugo z'amacakubiri bishingiye ku ivangura ndetse harimo imvugo zitanya abantu aho avuga ko FPR yari igizwe n'abagande. Ubushinjacyaha bukomeza buvuga ko Karasira yavuze ba Miss abakobwa bajya mu marushanwa y'ubwiza bose cyangwa bajya muri kadete ya gisirikare indeshyo ari imwe. Ubushinjacyaha buti biriya byose Karasira yavuze ni imvugo zivangura abantu bishingiye uko umuntu ateye aho harimo gutanya abantu kandi nta bimenyetso bifitiye. None ba Miss niba baratorwaga hashingiye ku ndeshyo ingano n'ibindi bivuze ko harimo amoko. Icyo ni